edi me owura baako a watete nsɛm twerɛfoɔ paa ɛwɔ Ghana ha ene oka bra sukuu no adie no me yɛ mo ahye me say wow serious na owura no untan hu no untene nka o radio so untene nka o TV so pada me da Nyankopɔn asese na menim omfa ni agro ada me kɔ no hɔ na me hu say yes saa dwumadi atitiru ne mpanyimfo bi eti show yi pa ene mesra ne say David ene bomodin bra na yemmɔ nkɔmɔ kakra ɛwɔ abrabɔ mu nyame yadoma ɔkɔ 70 years I think say next month na wonya 70 years wohwɛ no a wobɛka sɛ oguso ya abrante ni secret ni sɛn ti sɛ wotie mi na mpɛ sɛ wobɛbɔ akɔkora ntɛm a ene bomodin na tie wo yɛ ɔba na mpɛ sɛ wo omro wa yɔ no bɛba ntɛm a tie o secret bi ebedi ho nkɔmɔ ɔnam wiase no nso wo hu ade bi a na menim na odi ho dwuma eno nso ebedi ho enkomo na enu achi no yabo awura sukuu no mu oye businessman wo Ghana na sa wo ye business a etisen ene enkomo a yebedi eno no bada nei niema bi akoso na wotwe videos bi eno ena ye behwe no suahunu eno na yedi kan na ene suahunu no maybe ahoma ne kakra ama wo a wutie mi anwumre no wabam ebi na mehwɛ sɛ video no a mensa kan no menim sɛ mu bebre ahwɛ ɛwɔ social media na me pese nka mesan so yi di atro yegu so ɛyɛ ho adwuma sɛ yɛ ready a wobehu ana wobɛte no wɔ wasom na mani hunade bi bebe sɛ yɛbɔ ho nkɔmɔ ɛwɔ suahunu ɛno na yɛba bɛdi ho nkɔmɔ yi sɛ ababa wabi a social media oye suku ni abaya na ofri suku mu bafie de koye ye ni se utie story na ebisi owoyonko ba bi a oni owura bi deti ene suku fo no ebi nye menkasa wo mu nyina toda ne akiro suku ni akwada okọ senior high school ba ma oni ni date a oyem be hyew eti obi kire se ababa awa no yonko ba ku date owura bi a ne yonko ne rastaman ya ababa awa no be hia no a ofro ne ka na onyame a bibia wuntimi emfansie no toda obopa yesi wo fare bo a e chance an wato enso toda okaso woto de a busiafo gisi utwahwe na owura bi nso eti troto bi mu a wahu se ababa wei ka wa free no menya sure se ababa wa ni save eti ka omutimu ekono a brantie no hu se ka na edi na chie no osusu se na omusi edi na chie no bibi wom na baabi okoduru ye no na oni kwan foforo bia obetumi afa so fi se ye kwan no wo baabi nti akoto traffic mu omuko gina owura no a omu bisa ne se ababa awa no a wotika no mu no ye ne den a o se ne ofa se ode no ku school ye bisa ababa awa no so o se dabi na numu ana yen konko bie owura yi ka mu a emun sekan etuo enegu kai mu owura no nanka baba awa no okoye ne den de ntia me se ene suahunu no me pese edi sa nkomo no suahunu eye suahunu etoda na onam kwan ho a ubehu se akwada bi wo hokora onyamuru 6 years na ono nko anam kwan ho no wokọ mi bisa me hu se sa akwada no wonam kwan ho no a okọ no se ka bi gina na oyi tofe oyi biscuit e ka kire ne se bra beje no wachi akwada ne hyeka no mu a akwada ne nyansa wai ababa wa we kura de yemfa ne se nimfie no ekọ nanim ye wasukufo bebre wo ho a obetimi gina no wafa wo mo enti ene no de me pese adwene ho ne se
saa nneɛma no a ɛkɔ so a awofuo binom agyae wɔ masa ne nam kwan ho tɔda koraa wobɛhu nkwadaa mmienu mmiɛnsa bi ɔkora nan panyin ɔwɔ mu koraa no wobɛkɔm no na wanya bɛɛ 7 years 8 years na ne nuanom ketewa ɛka no ho ɔno na asɔ ɔmo nsa a ebi koraa kwan a ɔmo twa mu no ɛyɛ bea cars di akɔniaba aya obi sa ho sɛ awofoɔ no ɔmo wɔ yi weni ade a mahunu a mepɛ sɛ ɛnɛ adwada anwumre no yɛdi ho nkɔmmɔ wo nso wɔhyia obi saa wɔhunu nkwalaa bi ebi kora woyɛ driver ni ebi so kora woyɛ ɔbaa bi anaa baatan bi a wohu sɛ nkwalaa bi gyina baabi a wode ɔmo twa kwan mu bi so kora wɔ hɔ a akokwara no bi kora wɔ hɔ a ɔmo timi tumrika te sɛ de ɔmo twa kwan no mu no gye sɛ obi bɔ ɔmo so break ansana akwara no ɔno ayɛ sɛ wɔkɔ ɔno ayɛ sɛ wɔba ti asɛmbisa ne sɛ sɛde yɛgya yɛ ma yi ɛbɛboa yɛn sua hunu ɛyɛ sua 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 0551931931 wei ɛne number mmienu a mebakyɛ sua hunu yi mu no wɔn nso wobɛtumi afrɛ na o adwenkyerɛ bi a odi aba sɛ awofo a egyae wɔ ma na ɔne nam kwan ho okusuku na wonnua bi a wɔnhyɛ da nyini ya ne nyansa wɔ fam na ɔno na so nkwada yi nsa a wɔde wɔ mu etwa kwan mu yɛnkɔ ne nkɔdi nkɔbɔmra hello bama udi ni babi afrɛ me free me fajo ye frame ya keep me ka se free mampon asa free mampon me fajo okay mami ntio the okan de ewum sa de but that sorry ne de enu na ase se na no na me say sa se no nim se no na omo se migration man bi e ti ka ka me sa ku di traffic mu a o de ko yi a plan ni ma sa o de sa sorry ne ya enu so mate de but memo no ene de nko ane de bebrebe ko even be frampo no dan ko e bi won mo promo se sa amutimi jan ko na omo ni nam na sei nse akwala ba ba like maame na wo akwala no wadu be almost 5 years to 6 years so we akwala na akwala ni mam sa ndi akwala no ko shop ano akwala ni di agronti omo group no omo do no omo di konkonse sa omo tuma ho bi wa akiro ana akwala na ma no ko to no wuye afa wandi ba omo ho so na omo pa eta akwala no fo wuru na o tuma ho na da so no omo yi omo di ko to baba wa bire ma so no wa wo akwala no frambo ana akwala no fi dudu na bi won mo nhwan kwala no ubo se na ni serious na meka to pa no ko ma ho no wuye be ma akwala fefe kan di kura wo ja kwala na kwala na stream nti ntan zaman de ne ka se kan den da e kan ko because ena am pa no ne kwala ma me so ne bi wo mo mfa wa wo no nya ba asisi ne emfa no wada se nti bi won mo mani ndo nti e bo mpa e nya ko kan mo no mo amuso ntu afutu papa mo na se be ya amuso be nkwala ni ye na amuso na ye da asen kwala o metima ye de afi ye na ye tima ye de abo nti ya kokon nhira mo no kan mo juma papa ho amoye baba vat me da se pa nyankopon enhyira wo nso usua hu na wo de amaye enukure ni niam e koso no e wo ye ma no ano ya ye hello 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 on say anwumre no say afei na ade wo fidi ato ha ye hwe ye ma no kwan a ye de won fa so bra omususa omuko suku no yanka no kure enye obia na ne papa wo ka nye obia na ne maame wo ka ena nye suku bia na wo suku bus a wo de won beko bara asem bisa ne say kwan be ne betimi afa so aboa ye ma no ama o matimi akosuku a omunko hia wo hawo hello. Hello. Yes, sir. Hello. Hello, Tofe. Bamana. Mawa Juma. Juma da se. Maoni so ma me why? Yo, nkoma mo de abe na din so de ye pa na. Isi ansani awofo na gya yo momma. Ano ode. So hwem kuran ketenkete se po
government school in Korea omo ko school say akura ketwa ono na be ano asoni nia esa ba bia me tie de say me wokura na ye ma sie hunu eye sie hunu awofo nka no so say de ma na ekofoka ko bi a private school dia say nya da gidi akura no ko try ka mo okofo that is na government school dia akura ko ya na sa no na akura na kura di ani awokoto kura di ndi so no ano akode no akodi di ani ho a eye sie hunu na awofo so tifia oni dwuma bia nti e be hire ye hwe mo friend because they cost we as na no aye de so obetie wie na afi na wo ye mo hihyu na ho de wo ye na akofa wo ha wo de ye Sompa ne wo de abe ami shira na ye nyina ye mfantu ye ho fo na mate merci na chese awusianfo enyo me nko na ade me di mani ehu ne ekoso no ha dwene papa me se etoda kora wapon anwumre be 7-8 awuko fie no ubon se sa bra kwala ketwa na papa school bag bonachi na ne maame hwe no yire de na chese akora otimi so wonam nyina nani kum o se koda me asa anyane no ahomache serious but ade ha adwene wo de ma yenko ne yenko hwe video no mra ye ba okay wo de say wafo obi dia ma me mpiki ni pakransa hello Oba hima okay oba ko so mani Ezimane no wunda kama mafra na kwani yale na oguzi abeja araman. Tofiakwa de pasa na oguzi aka pisidia na nesta. Okay. Me da si utie mami a okan a wo ye adwuma wo kwan ho. Chese se wo ye obi a wo ye adwuma wo kwan ho na wo ye wo da me mfa course no kakra. Na se wo ye obi a wo ye baten a wo ye mhihye wa. Na se da bia utikura nyi a wo niam a wo ton no. Ji se da bia wo jai de obi batwam. Na ni pakro oni mami. Hello. 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 About your Timinka. Hello. Are you my to say? Yanko pardon, but you Tofi. Okay, we didn't even be a friend me free now. I'm in you. Tofi me back so me de Emilia me fish am here. Okay, obey me, mammy to you. You Tofi, you don't want to pan it to my pa, moye ma o my Ghana. Ebe boa sante mindful. So say asem we are there to say asem a etete pa. So say to da pa no pa. No so baby no sia wo bi ba no wo kosu awo. Tese na de na ko pa. E wo say you mere ko ba time ni hwe na ko si. No ya de ne ka mama akora no. Ano papa no ya no no ko. Be si akora no. Mama no to ni pa. In trouble, that is in order now, no good. In this answer, we might yes, so much a day moon time. We cannot put don't go me a open. What is the matter, mine? In Japan, let be a debut and meaning and in Yami, you pen no more in him. Right, if I send them, I can't be looking. Listen, you know, me who desire a young Japan. The moment I am lay pa. Now, woman, that. Mate, me da si. Enukreni, so your background out tifi na onya adwuma ha adwene. Nyame kan menkase wo ye oba nkwala suku ntitena fie. But esese wotimi yen hyehyeye a wo betumi de wo ma akosuku. Etoda kro obi ba betimi apon abafie. Na efie no wa ba no kwa no wa meto de maame. Na wawro na tare no wane namfie ho saa ti se wanya obi a wo abadaya obeka akwara no aben no a wone nam ho saa ti saa de we a matan yesi ye wo ma ekoso no hwe obi a oye oba mpa a oye panyina na dwene mu da ho no hwe kwan obi de no fa so
yɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi anya video na yɛhwɛ ade abusua a judgment update mo me video bi a me beyi ama wahwe na before that na me say me share video nim kakra bi say be a wahwe a obeti ase say lete migration ni na me de na to ha no ye frɛ no Emmanuel Ofusu Echampom aya adwuma pa wa save akola bi nkwa wa boy young lady bi na say na seminity migration ni na all drive it. Now on his way no na private car bi nso edi nanim na also omo banana private car ni gina ye na akola bi gina kwan ho young student bi school girl bi gina kwan ho na private car ni try so be ma akola ni left not knowing say immigration in a ready private car no how was ni akola no communicating how as akola ni person be for car no but all force na man for car no and who say no ni port private car mi agina bo no ni tiri person ko di akola na wu person ko kun akola no immigration ni nya botre ma akola ne for car ano monitor o di car na chia monitor ya na obeche no traffic bim ano obeyi rastaman ni see to video na obehwe na immigration ni no ana o share top black no ana rastaman no onu na etwi car no na rastaman no o share singlet black no immigration ni yi ni see na ho busa na ne how na me connect akwa na criminal okukun akola no enti omo kohwehwe ne car ni ma na neme gu car ni mu nya agro etuo ne sika ye gu chairman car mu na just na kopon na gya akola no mo me kohwehwe video ne bra mo me hwehwe video no enti aha no omubusa young girl ni say wunim akora no we like omubusa student ni say wunim rastaman na wunim no akora ni say da bi onim no when navigation start say obono akora ni say onim no ye nto aso ne hwade ebia obi ntiase de ntiana migration no ebo we say ebia obi twi ne ka no mobile lifter na watena na obo no so woni mu nti de nti obo no eni migration ne che ga man ne first no ka kire migration ne say akora ne wo fase okosi no school tieni o akora ne no fase okosi no school ti migration ne twani pie na oba akora ne so busa akora ne say unimu no o afa no akora nse da bi onimu no na chesa ha no gama no wotwa ntro na chesa adwonbone oni tiriman kodi akora no o me nto video no so na ehwe nko nti ha no mo ko bone kan nim search here besi e do mbe ye free ni kan wow etuo na ye free ni kan mu no hwe etuo ni hye ni kan mu no ha de na hwe front one so we se kan na gugu ono di ka kora ne de nkoko ku no school girl in the general no young girl nyame na agye no akolani ni o wow nti ha no mo condemn akolani se ba bia na wo foka wo ko he okokun wade ase we afutuo we na me de ma ye nuanu mo student no abusiafo me da se oje bre wo Facebook no huni a yi kire wo no wonso a utie radio no ote se de ade ni sikọ obi ababa wa fe kwada okuni senior high school hwakwan a sa owura yetimi afa so amana betra ne ka mu a senya traffic na eba ya omutimi kotwa animu egina ya nka menyi ni sa ababa wa nka wotinkwam nka omaku no eti se oya ababa wa na utie me kwan ya obefa so titru nya left bia na sese wofa obi gina kwan ho obi gina ya na wahwirasim se oye hwan because akukoduro bi wo hwa na me bisa me ho se sa akukoduro no unya na wo hen enipa wuni ne da unhia ne da unim nipa kora oyo watini wo wiase se nipa boni wo wiase a unim se
wiase we mu ayete no nipa boni dɔɔso kyɛn nipa papa but asɛm bisa ne sɛ akokodro bɛn na wutumi anya menim sɛ dakro bi menya braba maba wa onye dware kogina kwan ho a ne dia ne sɛ lift na dakro bi wobɛhyia de yɛnhyia ɛyɛ futuo na mede ma wo ai wobɛnya car condition wo mu para wuti anye ya dakro bi wobɛhyia nipa bɔne ni para me de sukufo nkwada asɛm na nnɛ meka afutuo ni sɛ wotie me na woyɛ maame woyɛ papa fa wo bakura sɛ senior high school wom sɛ wo akwada abɔne wodi ne kosi ka mu kuro betimi asi na mmom afutuo ni sɛ mu a mo wo man ketenkete a mu gyan kwada no sɛ maso mu nti anase mankwa amu bu adanti won hyɛde nya brɛ man kwada no asɔre no ahomache fo no wadware wɔ mu no aka wo masim to da pa na utuka sɛ wo kɔ ba bi ahomache a bɛyɛ for something na maame bi ne badi nachi adan na kware wo kɔ school mu a sɛ ne teachers ne nka nkyerɛ ɔda o nia no musua bia no enko ne tirim tina wo sɛ wo ba no wo bɔn no na mo jeja mo masa ne nam kwan ho saa weni suahuna ene me pese me de ema enche na ye nkomo no so nemom ma menka wo se traders charcoal powder ada roma ena omudi show yi ebre o ye fe no na menim na ye ka traders charcoal powder eboa wo de wo mu ano no we wo yoba wonyem de bibia utimi anum bi wo de eno ane se anopa bia wo sori a wasansuo kakra bi na wasabi teaspoon na de agum na waka afra na wanom kama bibia dana kwan mu enema bia ye bro a akoni paduanim no ebeyi de afiro se wo pa ya so ya ye wo asokore mampon kuma se ha hasam na making se wo pa ne dudu atu a frey 0243 943 413 943 413 na woni ento kese kama na bibia entumi ena na kwan mu aperativo nso drink a Courteous Marketing for Adaroma ena omni obi ato kese akofa ede aba na we helps ankasa na eno nso adwuma ne se ebo modin ena ne srade a ewo wuntininum enti se ade a ye fa ne se emoja ntimi ani afurusane wo nipadua no ntimi di stroke brewo no me pa cho se wo hya ase se onnom aperativa ayeto aketua bi para juma no ebro adwene ne ntiase so 0246 270 221 bomodin na emo asronko kwan so se de be ya obenom aperativo yi bi na aboawo na asiesie o ama bibia tumi atoto na kwan mu ene owura nyame adom waba bewo me anwumre no eyemiti na ayeyi fize edin pa se owura we ubenya no na woni no atwetwe nkobo na nso nyame adom menya nyame adom wonanim eni se eneme papa ewo ha a mene no ebetwetwe enkomo daddy wadaroma memo akwaba oba na ho te sɛn nyame adom me hoye de edi kan no nyankopon nhyira dasi nyankopon nhyira pa ampa cha na ja wa macho voice ne kakra ama me na ya na wa macho voice ne kakra ama me ati obi bisa sɛ hwan na Tofe ene no bonkomo yi ye won sem trofo suku bi a agidin pa na krom hade ne Ghana hade but IBM NJ eneni CEO ankasa director no ankasa ena meneno ebetwetwe enkomo vat yehu ni say da seja papa abetra radio so na TV so kra nanso oseda bi meba onko ade wato nsa frame a meba na ya betwetwe enkomo ne ye bedi enkomo fansem twerajuma ho free say nani so ade hunu ni so obetete nsem twerofo o hya ase adisen emfie dodo sen na odi suku ni si ho odi si ho no ede na suku no aye okay enei no nsem twerɔ no adane tam odi suku no si ho nkrofo otete won
a na ebi wo radio so ebi wo TV so ene no amanfo bie bebree na ene so wote ho na se ebia otie amanfo e wo radio na TV so a ohun ni sense san ya bansam twura adwuma ni mu ana ene ni nyina yebedo sukọ e wo ho ene obi benya 70 years no na o secret bi eno nso yebebo ho nkomo edi baba de edi kan no wada roma wonchi ye hen me free nsuta krobi o ha for chebi nsuta chebi o kwa man ni nsuta mfimfin na se ye krom okay menim se ho na wo free dia ye kwa man ho ne na mo okay nti me free chebi okay okay de share wo okay yeah ene papa me mo akwa ba yeah oba okay papa yenhwe sukui wodi si ho mfie dodo sen ni January 1990 na mshase edi school ni si ho na me nua a me di na chi the same mother the same father no wakra no tese school no bi na mse me koya administration wo school mu no no wose me mra meboa no tim ko boa na 3 years mi wie no na menim me ti wono anam se adena ebi no free novel region e bakra e ba school ho na mse me nkɔ tibi wase ho no share me nkunu ase na decide ani me nkɔ ti me ba Kumasi 1990 January number start at school sandete okay teenager say o cheki emfie mu a 1990 yeah, 33 years ni wow 33 years yeah hey ene suku ya che achepa papa yenhwe before say obi benya ni swade hunu sei no etoda abrabo ehyaase abi wo ho a ede ebi wo ho a enwono baby a wo si wo free wa hyase na etisen abrabo no na etisen na eyeden na wotimi be pie ba ha ene watima beti school for 33 years enough of baby be free by the metago kana awosie gumi eno so ne pese yenya musia mu no tena dwumani e fa na menim obi anim say oh ye bo udin de no ano no enye betesa okay me ma me ne me papa wo e me ma nko 7 wow me na mtosu mienu na me papa no wu ntem jaye ne me nyanya 20 years okay ti esa ma me bepe ma sempa cause e ka me ma me nko ana no hwe okay ti osori ana ode ya de yie se me moti ase sa oh yeah ode afidie si ni tiri so no ko ye nkura ase ho na menim ko ye djuma no an onye sika na ode atobode ana banchi na ode amane obi so mfamre wo kura na ase ho oh terrible ti kakra no samre bo wu yenso na meko school awa dey bi commercial that was around 70s and say meko 1970 okay and I'm US school 1974 okay 4 years na me year 12 years awa ha because mkosu accounting tina me accounts clerk ewo company bi mu your friend Asamo Afrimpon and partners okay no more is abai burdens Jamra Kente secondary school kura ye ne sie o hwe kitchen and dining on say ye ne sie schools bebre and I just my secondary school me time na me ho ne kusi sada no ti free ho na na shas you say I will think far go hwe machi a ne nkola 5 ne di machi me ma me ntimi ye ya de ye saa me hwe nkola ne saa na se yenso ye to aso ba me nua panin de no na wonso na ni afie no nya about 21 or 22 years no so wakra onso eye djuma na se me so me koka no ho na ma na ideas bi ne be hwe nkola no yana na de ni start here okay ti nature say said that okay no be our second born now 5 boys wo chidie yes na o ma me ya de ye kai o ya de ya ma moti ase o ya sure what you say okay so wonimu na wotie mi a me kire wo say to da wo ho abun say obi de afidie de pamade ye kana ma afidie na ode asi ne kon ho na mema ne bi kura ye e ma ne bi so ye ewi ase adwuma bone enti se krono obi nka se enya adwuma but eya adwuma ba ko a
den afidie no ankasa esi wo kon ho no good one hwe yi a after 1 year obetima chia na minimo na mi because untimi mfa afidie no nsi wo kon ho ennante enko straight said etie bia no gye so wo chia wo mu kakra yanso ye nipadue no se wo de bibi hye no a na eka ho eti menim me hwe sabre no maame a ni kuna wuagya no no kura mmerma baako enson memma nso se etisi aduane so se ye di a enya asem ketwa memma nso a wonu aduane so omumedi na woni kuna obo akohoma sabre no adwuma na oye no wo ye sure say na eno timi boa mo say anya hwe no da bia okwa amunya de mbedi ahyase ne de na ye bada chie no nkwala no wo mu di machi na enyinyi no na fe no obrepa oh ti utim hu say ofridem oba wo hye dem osu oh na obasa no ana ya da ne dem so na me papa asi adwaye ne toilet ho utimi ohro nanim na obepie wa ba mo hu sese na osu so oba ne dey ti kakra na me kokan menua no won kran onso no ye journalism school no bi okay na me ko boa no 3 years time na so no besa maba he mabrewa no mabehwe de oye ti one day me ko mabrewa no ho me ko ya yesi wo kofum nse ayi fafum no mo kire me na mko kofum na wabubu ni gya aye ne bibia wie a oba fie na mje no ma no soai na me ne ba fie baby okofum zi o ko ni fie a ye fie a this one fakuro ni finfi okay afi no obi a hwe me ma me ko kire no odi machi oh me ko fie na busa nze ma me na adai no obi a hwe me za wo se eno ma no a ogi soai ni ntira so senti dia ne I salute you isa ko obi the next day the following 2 weeks me ko ye ma me ko nsu am say how nsu ni krom ha am say pipe ha wa that very day no am say me call water and sewage say o ma twin so mame oh that week na me hear say e be twin so ama no nsu pipe wo fio sabe na onua no ketwa no mo ho ana na mame na ekonsu yes na me mame kobi so owia ya na owia no ho na eko okay me busan sa den ya wo say wa anya sa obewu ntem wa nkwafuo mu ankonsuo ni ade na obe bete ofie okay aha ntino sa na ekobai na as time goes on now she said many ebefie more because of my brew and inti wow di kakra ti me friend kra buy no anam si no meti school no bi am sure as ye school no bi di chem so block B classes no more pon be 12 to 1 omo pon wan na ya hyase ye ni ensu esua ya de okay ni esua ya de na the telephonist receptionist school na me started the tea na me nimo some now they start here na me start here okay. 5 na me start here that was 1990 na me nimo na me start nipa 5 ti typewriters no mini bi am ko gigi nkrofo dia na me ya na me journalism so be kan ho afie na ya hot cake obi a person e journalism first one no menya diba 10 abeka secretariat na 15 am say this will work wow tim here my dream say bibia ni obi aka mete na se bio o be ma panimu oba we professor we dey me mu awo I will do what I'm supposed to do tim koswa ni ye no class mo sa kakra krasa afene me here office because my ye bag ni be na kuta me and everything was in the back wow so business on wheels nem kunya office was a market asro baby na Mr. Free could be no chronicle Menim so ho dia the office na me de ben no ona na me ye office ti kakra krasa about one ni ma basku ya be classes sa nem gusua Tofiakwa na me encha de ho ne opportunity bi abie no akowuram ho ne opportunity bi abie baby afemeti me ne nam wo Sika FM area ho
Okay. Tofiakwa. Na papa bi flat a da ho na mkoje the whole flat. Obi sam say obi dey here dey. I'm saying the bay school. Na so wakala ketua we wit me school. Sabe na o age ne be say. I'm saying menya about 35. Okay. Na we say yeah smallish people. Sa na me ma me so ti. Okay. I say yeah smallish. Kala ketua we wit me ha me fie. Na I'm say papa nyame ti ase. Obeye. Afi na adada flat abeto. Massage akona 2 flats. Na ba ko abeto. Wa me team Menim kuta 4 flats. At the end of the day, no the whole house ni o two omu nyina de efie na mame. Yankopon be na di machi sa. Tofiakwa. Matewase. Afi me kura na me ti hwa na me ho hyehye me. Why? Why all these things? I'm say school nini. I was here for bra Facebook Sompa 93.1 FM. Sompa 93.1 FM. Sukua owura yi ka ho asem ni din eno edi PF Owusu. Ha PF Owusu. PF no me sure so be chirim. Owusu de say be kan wate. Ba PF no ye de. Sukua ya papa ka ho asem no. IBM nje school no ho asem. Wo hwe wo de dan kakraka pa o. Yes. The floor nyina. The whole house nyina. This is so na was floor pa na income. Ho na ne bati ho. Okay. Oka jem say so osu me pe school asem. Onso me pa wasem. Na m ka jem say se di ositi enza na me papa tie. Adwuma wo ye na no abi na no ye. Na won kwada o mo pam anyu ntoma ema no. No no apam no de kwakra no de ko free. Eno abi na papa no so ye. Okay. I'm saying me papa no. Me papa wunti onso me papa no. No dad the whole house ni nyina mami. Papa yenhwe on say wo free bra ho abakumase. Yes. Obia obe she business ase a. Tofiakwa. Anya hwe ne bia wo capital bia ekura wo. Wo de no wo bra na ball foto bi. Ana say ye bosia bi na akoboy because obi tie me ne e bi ono so wani swade hunu. I just watch train when you sika kakraka bi ansa na wetima amana ni swade hunu abam. Ana wo de ne sanity. Akofa semu aba. Papa. Me ba na me nuanom pese me ba. Yes. Because na me contribute to man pa. Okay. Timire mi dwane na me bae. Because ade me hu wo me nuanom say no man me mama no one care for my children me nuanom aka. Yes. Timisi nya vision say please. Yes ana metie. Yes ana de bo me ntimeko akoboa me mama. Oh. And yes obewu ajaye. Ah. Owu jaye de ani asemo aba. Timi bae na be she de nasi. Na papa bi no wadum. Yene nne kwasori. At the end of the day obey a family head MIA. Okay. Your friend Mr. Entry. Say on a search hene. Okay. I was say she kuma wu search was say bibisa. Yeah. On my 1 CD. If my memory serves me right. That was 1991. My 100 CDs. Hanwa say Menim say the museum ka say 1 CD is 10 CDs. Yes. Nam DB year advert. Ne bikai. Sabre station when I advert. Station de Murafi. Okay. So Sabre dey 1990 what dey na apart from GBC graphic okay. Advert or graphic next times. Okay. Dina ne boy nya din bia. Okay. Every week bia me yen be 1 month. Every week bia never once. Sa na ma me nya nipa 5 na afi me to aso a afi na me hu say journalism na be boa me. Okay. Ni enemu sa me team ene ne me nya nipa 20. Team ene 30, 40, 50. Wow. Fe me da mani ko hwe me ma me so wakurase. Ma me de ba de na peso ye. Me nuanom so wai. Me started say go mo ku school. Oh. No mo ku school de but na enhye da nye so ade bia. Obekwana na school atar na to Tofiakwa. Matewase. Na ma me ode ya de na Menim no Menim. You begin to cry. Na me papa so he was a wealthy man. No uskapa but owu ye no. Onuanom abese se na be japade nyina. How? Because owu 13th October 19
by October no onye 50 years bra owuye na Menim October wo ye ni yes October 13th October ebe no onye 50 years bra owuye wow it was 13th October 1973 eno owuye enti me question ni say obi a ne nsam wo bi yes na wawo manso yes ade wanye nsamansi ana by that time no monye but otwe bi to ma me type brain no ma onuanum 2 inside by the end of the day no mo ka chon say almost sign just for science sake no mo ji sai japade ni free o ma me nsam ana yes oji no mo nyina because me papa by that time of one 1973 no near you so fridge crazy fridge crazy yeah se mo hu ya mo de se ne mo susua na Menim fridge bo na crazy near you so bi a whole chrome ho nyina yen kwa near you so fridge na se sa bre no nsam ni bia wontimi susa fridge no you can't near ho toye pa 5 ya ho toye ya wesa din tinapa bibia na ewi bi wow Tofiakwa semina no na ekisu pro kwakra oba na the bus be a 5 o de begu na yusu wow majiri na ne de eye stew ne majiri na ho ye yellow yes so still am ye majiri yeah I think some color and the almost sano you train it it's so no sa o de tinkata or tinkata be 3 na etwa na e de stew hey and much manu pen o uradi yeah no kurani oh come down to nothing na be shabra bonasi na o show nuan mo mo chi be 5 na hwede ekoso yi a me papa owu e oni ntuma kra metimi akasa about 60 ntuma me ma di fura because o tonyo ntuma okay enti nyontuma no be ba virtually we had none obi en ho nya ntuma ni bi omo se ni nyina akoy na sabe no ade na mabusua yiri down say o ma me na buso they were all submissive say Bible no do baby and say Bible I don't know whether it was a curse or what obi is submissive munya o mo nye do person mo ye munye say sa 1973 50 years ni na nya so what you abi backwards ye nyina ye backwards obi na ni edin wabusuo no so gina no okasa nobody obi an kasa mbi anchire no so that was the situation we came to until ma menu ani di awere ho ko trankran so ma ye krum obi me on se mfonyina mi twa sese ye se oba ni kunu ye nwontoma ti se ne obi ton kente yes na oye sikani unim side we unya kinship semina before so obenya bi adware no wa bre ya na ne adware na akwa kodu se afei de be ma wu a just what the afidie si ne kon ho ansa na ne ma didi yes na Menim aba omo yes anyina they paid dearly for it tua soka yes they na paid Menim dearly na Menim afi me kodu ha na me yi misika de ma no musuo so ombaji ti me de share no slow pocket na no sorry free o na no dearly for it ani wo nti ana yeah ni wo the stone that rebounded book we ameka was it the stone that rebounded o to bo down oba bebo the way was as you be subia na you pay dearly for it if it is not any intentional na ye wonim na wo ye dia any different thing altogether but wonim na wo ye dia wo tifie no amu na wonu aba atare to atete na wo hwe na wo de ko school sa wa hwe memeti kumasi na me nuanom be 5 fitie kura na se na me ma me nso ko far away 20 miles away okoye adwuma de be hwe nkwala na ne nkwala ni di na wo de otifie no odidi you pay dearly for it yeah you pay and that is it ti asema nyankopon aka no Bible bia eye adwuma ni da ho bone pa ama osia gumi yawo nipa bibira papa omo sa situation no ne papa wa japade a odi eja no but abusua no obi free say no ho den chen no nti wa je aboso metie wasama wo kan ya enei se na wunimu a owura owusu ka kira wo say
sɛ fa obi agyapadeɛ ho wohwiri kɔsi mu a sɛ wobɛsi abra nsa na wawuo no wobɛbrɛ papa sɛ obi papa awu agya no agyapadeɛ obi maame agya no agyapadeɛ ɔso ama obi na sɛ wo papa ma ɔmo kura bi yes all train na adie no or train na me call commercial school to the man back come say na be type we okay na be call no obi as din wase na obi asai at the end of the day they signed it for signing sake hwe and ye church tuo no wo a no tuo be 4 o chem obi e bi na o ma ye nso ye die bi me ye die no me ma me kwafu na ba ko asi wo no abefa ne wo tetiwo watch ne bi na doma wase kosi big one boase sa say ya kon bia ha sa watch no bia o yiskani ye no so mama me kwafu no na ba ko abefa o de kosen ne dem my mother did not utter any word na mbusa mama no man we o so me koka we na ye den we betimi asolve mu problem na no allow God to work. Na papa nso was store nsuta so also nim ho dia nsuta market ho the nim ho no was store ho a oton asawa e de nyuno ntoma ni bi yeah and so almost take over. They have been in the store for 50 years. And answering as the last 2 is tiade bia na yes my father is working. Ba ko artist no ma ko kan se on fa me store ma me o se da bi o ko die ade a chie yesu wawu da ho you pay dearly for it yeah unti ma me nsofa na me nuanom nso nsofa da bi yes so that is it papa yamra suku no so ansam tro adwuma de se obi GSC no bo se me tete dom because suku a enya 33 years no u twawani hwe wachi a me pese hwe suku no ase a epeja no wo challenges pa e wo suku ye hu challenges in the as dos 1990 am shas ye the year 2005 na me accreditation okay so how many years no mon check mama. Was it 1990? 1990. And 2005. 16. Are you sure? 15 years. 15 years. And then I mean accreditation from the National Accreditation Board. Amasukuno. Yes. IBM and Menim. Because there I'm in second. Tofiakwa. Matiwasie. Chairman of the Accreditation Board, near friend Professor Champon, if my memory serves me right. Okay. No head Legon Mass Department. No boy no busa me say me so usu. Enfa na ya na nkwala ni diagro. Me say park bi wasura na ya na ekobobo. O say won de away. Me say me ni bi. Nkonwa be na muti sa mra ni ati dual dex so. Okay. Nkomunya no amoti so no o chese u school university. And I'm yet tertiary courses and I'm yet diploma and I'm say yes. Okasakasa by heart, sir, and I'm saying, Master, what is wrong with you? Yeah. You are a professor. So me fancy man go school here. And what be told what fast is what say school we. And they boy ni pa bebre. I then now can James for pay to her, for book it to her. Ya yen say, ya fan her. Now obe I say who boom my bam. Offer. The way be anywhere be boom my bam. Because my vision no. Me say me so is that how you talk to me? And I'm saying, is that how to treat me? Yes. That day was Thursday. Wow. Okay, James, me kus kumasia. Me kwa kra, I'll make sure that the school is closed down. Asama okachira wono no. Yes. I'm saying, Master, who close it down? My soul is still with me. I'll do it. Matiwasie. Hey. Because the determination was very high. Ama was here gume. No, who say machine bi ni bu ho, and my names will be any obeboa me. Yeah. And I may come across and so me papa si fie twahia or the amaye, but it is empty. Oh. So where do I go? I have to go forward. Fortunately or unfortunately, me team any Monday graphic front page
IBMNG is closed down. Hi. That was the Front page. That was the shortest moments in my life. Tofiakwa. Sorry, Papa. Tofiakwa. But it encouraged me. Menim. By that time, this man was the Minister of Education, Professor Ameya Kumfi, yeah. By that time, I took my first car. It was red in color Toyota. Name 2 cars. Name per lecture, but I could be coming. Near call a Kumfi office. Near can I ask some children? I was one more to school. Now we school near friend say. I'm saying Institute of Business Management and Journalism. I say ye journalism ni free ho. Madina no make out your advert. Forget about these people. These professors. Wow. Who has no knowledge, who has no sense, who has no sympathy for somebody who is doing such a thing. Go and do it. I wish you good luck. Asama owura me ya Kumfi ka kire wono no. Mo wan say me hia na one day da. Baby o Nyankopon nhira no. Me hia no. Ofa, say me papa. Baby a obi a me da wase. Encourage me pa. Why na me back kumasi. They start to see a advert. Oh, why na obi obey journalism no oba. E dey suku. And this is what the man told me. Edina o hono nkopopa. Edina abesele no ho. Koye wo advert apeso ye bia. And that is it. I'm say for some time, one day accreditation board a meeting bi. By that time no accreditation every. That was 205. After 205 you only free a meeting see mrakra. Accreditation board any meeting. You call home. Unfortunately, I'm got to Mr. Ameya Krumfino. Got to Professor Champion. The Oba said school no be close down. Yeah, rade. Nyame ho. Got to Roberto mo. It's also would say I'm so here. Yes, when your accreditation, I'm say yes. One no say bizao. Yes. I'm quite say all time no so from mommy. Obiaba, oni mi baby. Onya kan ni kura. Yes. Or dear mommy. So what's your beef? The one who say, why we here make hard work at you? No, sorry, free me, And that man who gave me that accreditation was Mr. Dati. Okay. The obey me tired friend. Tofiakwa. So I'm here to help. Menim. Be a person be I'll do it. This umba meeting was say about IBMNG meeting. I know beer can be against you. I say forget it. On in school, was he saying, oh, yeah, no, what is your beef? Is it against our law? No, we saw mom say, no, forget it. I feel no defending me. Do baby cry, obey ye, I say, bra, me hotel has a bra. I mean, sure, do obey no guide me, sir. And that is the end. Wow, Papa, Menim so what to find that? Yeah. Na ohwe Ghana any akwantum se ukura bibi na opese uye business a niema unua de obefam ene te se bia amanone no difference no so ho video no we and akama sembi call London about 10 years ago baby I'm a contract from Milton Keynes. Now every week be an £100. Okay. For my rent. Baby me see room. Tell me share. Lend down bonding so. Man, baby I'm a teen. Milton Keynes say the who city. Call my library. I want them who nya message be say. I call be at 15 years I walk school. Will be a kidnap. Oh UK ho. Yes. Okay. I want to share no for 10 years or more. No. Yeah, they were kidnapped or Bananoya or Bema. Or the Noko Shefiano no too. Eh. Or Kojuma no to tup no nina, I'm near windows in I'm not colanish. One day, or to tup no, I said no jabak on you free. Nakolani sneaky true. You see a bounty. Call police station.
doko hu o maami ye be chi akowa no ti hadie udi mema ne ma na chi a omukopi sika na wo hu adwen bi o am say last month we call petrol station sem ko bu petrol young man bi no aba me ho asa ba cho ko ani manam se ai fa min si wani mo nam si woni me Tofiakwa mate wase ana me ma left na won ma te me drew kwaso na wo je me car no na me drew fie na me yire busam se me car wo here o so bi aje asambe na me kanche no me jimi ana I think I'm most got the fault trotro now the co but the one you need dream o sa be per lift. What is wrong with you? And run so sir maybe I'm drew baby guess young guest is someone let me see me ba man across so quiet Monaco school papa me met now can mam say what track and man we go akwaji suka drew o he Menim say ya nam say ya na de be pa na ha me aha mo uni me baby you are too lazy why it's terrible black man we are not serious I feel question you okay so osha Ghana say be business na what to kwan akotra brochire pen no Ghana business be no frustrating sir yes uko register sisia na this government amana very easy okay last me ko renew within 5 minutes no more renew na mama but now what baby I me ko renew it takes me about 1 week to renew your what the certificate okay certificate there was a time so me ko adwuma mu na income tax for about me office mu Ashtown income tax no am the tag about so mo Ashtown credo kesi bi very frustrating na me ko samre obabe na heady okay no mbisa say aden no abetu was so de ka na say was it 2 months na say 2 months didn't no abetu office no na say no bo amount am say scan me go fan we check what them ho e wa my office ho so how do you get the money yes you no be adie kura munye Tofiakwa munye sympathetic yes na Menim munye smart mu government de mo tia mo ye bia na mo ye ti meden ase me disafo na ma we are na dia ba na msim trimi say no disafo na tum na msim you are not serious wo lady me catch you say me disafo e ba ha yi a say bio ba bio a from say me nipa na Menim I'm jina 5 million I'm make some older than you talk yes I'll curse you ade a wo ye nfa so be pa na wo so no bia hwe me ya nti metete me say me wura me office wa ba so waka chete me so de ka 1 year 2 years 3 years na 3 months or 2 months and wa betu to my dem wo to no do you pay tax atare a hye wo no Menim say abana atotare na hye wo sesenyo do you pay tax assume say antie free wo pay mu a na say wa kotua o tax na will you pay you won't pay me tia social security we say tia income tax in the school no also tia income tax and our workers income tax me say tia the social security yes I dey become among yes school na unim nipa wo mu de motiwa you make your own assessment na dey abetu nipa so on tia ya na mo ha no up till now this is what they do you don't know how much I earn but what me your assessment what to office o say projection whatever it is KMF wo nyina ye bi burden what is it business burden deben business permit yeah go home office oh e be 20 de go omom wa ekwan bia so the private businessman or the private business is the engine of growth. It's a mere words. Papa, you started school for 33 years in Ino. O Crophobia, Ote, Akunyam. Now, Tiwonka, say what, some true, say or tro, newspaper, and I say, Oti TV so, and now all radio so, what for IBNJ in Samoa. I am not saying. You feel proud. Cassandra Chum, Ampofo is my product. Okay.
PRO for Ghana Education Service. Wakra. Any? Yes, he's still there. On the PRO, the National PRO for Ghana Education Service. Wow. Cassandra Chum Ampofu, if my memory serves me right. In the Bible, I have cried Biwa Asante. Your news editor? Yes, he's my product. Aye, what it dom? Wow. They are all excellent. Yes. Oko News Time Corporation, so Kingsley Hope. I don't know, so in Oh, Kingsley, yeah. Is my product. Oko Deli Guide, Joe Awua, my product. Joe Awua? Yes. Oko Nana Hayford, Abrewana Nana, my product. Oko UTV, Kunkum Bajia, your friends there. Tima Kunkum, my product. Afia Mankwata, my product. Afia Chre, my product. Plenty. Over 10,000. Ha! 33 years is not a joke. That be. Now, sir, Papa Nkrofu so awubo omudino. Akuku damfo ankasa o, aye ba industry no mu a, ye kan say media no ankasa. Omu gina omo nan so. Azoska no mina. Azoska GCR. Bebre, plenty. Kwana o Samson or Heaven. Samson Kenya Miche. Yes, hello. Yeah, hello FM, general my manager. Product. They are all at the top position. Oh, dumb. Just wow. Hi. Antenna. Nah. Yes. Me nah. Yeah. Oiripa. Yes. Oyo pro. Yes. This is Sompa 93.1 FM. 10,000. Over 10,000. Marketing for grad uncountable. Because me HND marketing. Okay. I'm saying HND communication. The whole Ghana, Yankwan HND communication. In Ghana, IBMG. Yes. The whole Ghana. Tofiakwa. Bebre. Matiwasiye. Bebre. Brewananam Kingsley. Collins can come. Yes. I don't know so him Collins. Also Chiradi or K-Poly. He say we're a doctor. Plenty. Tofiakwa. Matiwasiye. Fana year. Okay. So maybe a major. Oh, okay. So that is it. Papa and Ukraine. And you may be out here na Menim bia no. Menye sure say papa kra kwatena radio so ara kwatena TV so da. Then so odonti. Just say prekope papa we kwa ofa so adom ya pem asem. Me ankasa me nteme ho ase. Na uwo krofo a atete obi a wetima atete sansem trofo yi. Dodovi. NDC Dodovi. Yes. Oyo. And I say, I want for one of the troublesome. And for the Euro politics in the Dodovi. If you are able to handle Dodovi there, yes, you can handle everybody. Yes. Now we are here political scene the way. Yes, serious. So I know come say Dodovi ne buy and I say, them say nanas. Yeah, I know poems on the bar show so. This is Sompa 93.1 FM. No hard in the power. Too much. Uncle Pre say SRC president name say Wenya. Now no, I was starting the troubles. Yeah, Dodovi. I was here for say Obi tie show ya and then come on ye bono. Fa ura Papa udina ye PF no eno no ye dia. Ma she dan ma dada no. Sa so bi en hu me din. Enti en fante kakra. Me be kwa no maka. O kwa no aka ho. Ha so de ero ba kan sa ro akọ. Oru na ye CEO na sanso ye director. Na esemtro suku kese a agidin wo wiase. Enya Ghana nko amano ni nyina upie ho a agidin pa. Atena simfie pore aduasa miensa 33 years. Enough. Ne baba ahaya na wo na wo bibi foforo nso ewo school no ho a ewo ba bia na. Yeah. Manage emwa ye o mtimi wo mpreku. Okay.
And that is it. Okay. About 60. Okay. Na minimo. Na minim. Okay. And I'm the Gigi Many. Asem de Gigi wani. Ndi papa say ye ka say suku tie aboa obi wo wiase a. Wetim de onsa si obosa me de manhia suku a eye IBN ja nkamenye nipa. School tie they calling. Eye ofre. Yes. Hey, suku tie so ofre. Yes. Why? Nkwala na woti o so ni doma wo mo a. Untimi nti school. To me ne dem sa na me de mu hu. Edu ba bia na mpese mjae but bibi kasa chem se ohun amane. Untimi me ma wunyae. Bibi ka chem se me ma wunyae. I had one of the shocking moments in my life. De ko me wo ho na me PRO. Odi akola bi bre me na me team office wo de so oba hoda. Yeah. Akola no ba no na otika me ne bae. O see from what from my tree ne ba me office no na me da ho na eba. Hey. O de betina se na me say masa PRO o de no be de wa. O say gan no say o so da ye na wo waka no. Nine. Hey. Ah na me say o de ne ba me ye doctor. Na say me ye professor na say me ye dey. Na de na brem no so me so I know say you can heal that fellow. I say wow. Mbusa akolanze oba no yo oba a friend gifty. Okwa sore hin no obo na sore. Okosofo no say sofo na bompa ya mame a 1 week ni bibia nsi. Am say eh fa bi no say makoma lam so anko bibia. Nam say you sure say me metimi ajew. Na me ye dibon ye ni che bonsam no amu. E better no metimi ajew amana ye. Awa nam so free makonwa so na me ba bia otie. Na mkɔhwɛ ne na no mpa wo se bɔ pa eh na minimo design no wo ho awo daye mu o so daye na wo waka no aba physical e de na betra me office me koto ye hwɛ ne na wo no se bɔ eh nam say o Nyankopɔn so anya miracle we ya ene me nkwa so grab you. Wow. Tofiakwa mate wase Ne mbusa say ogi Nyankopɔn didie o say wanum communion wine also wanum bi da ye mones na say okay ene o de adura ye so wana na also oba o de adura ye so na say ko adwa o fa me chire o kakra na adwa ye ho toilet na say ko ohuru ni nyina na bra. Okay. Ko ohuru ma na ko ohuru adura ni nyina nso ohuru awie desta bi o fa popa na o popa e na o betrans. I'm going to heal you today. Wow. So have confidence eh ade be chi na wade nneko because onam da ho ne bae nti wo kɔ nam kɔ gina ne nche nam dem sa so mu nam bompa ye gu so nam ne sa ba akɔ so ne so nsam ne bompa ye gu so enka nche say oba no offer taxi me pese ofa na ne kwasi agema akire ho no ne kɔ o hostel ho mfa car enye sa ade be chi no still the problem will be there. Yeah. Nti fa gidie time achi mpa ya ma nya gidie wo mne kɔ ti me bo apa me so original nam ko gina me windows no nam too many ampa no togusi kokra krasa no kɔ fa kwasi agema area house. Yeah. No kɔ nam say odu fi afrɛ me kɔ no say wa amfrɛ me the following day wa amfrɛ me fe na me yam hyehyɛ me a third day me to office am who so bia be bande me door no na obetena se so we be fu ana so ye dey Tofiakwa no so mate wase he has been healed. The last one so ma me bi so akwa worry about 2 or 3 years ni we were na student ba kon so akwa fasem abreme madam for ne mami o worry about 3 years ni onyaba so boa me so fa no ko hospital na me ha na ode me ye doctor was me so I know say you can heal. Eish. Na minimo na minim afi me he mami ni say ya na me say mami den na ha wo so me nkuma afo no ha madwen. Okay. O mu huru me wa worry ma worry 2 years 3 years me nyaba
bibi catch him say bompa ye man everything will be all right. I'm son is amino. I'm bompa ye man I'm chilling the onye. I can say 1 month time or benyim 1 month time no be catch one can't check na down for no catch and say the menses napa. I'm say God you are great. Say one mama match dey na won kan kire me. Na me fa mo amanfo. Me ka we ya she nyame ani monyam say last week na mama no wo ye. Oh, praise God. Baby boy. Praise God. Eti ade na students na hunu wo mu a so mo ko hia obi o problem on be so mo de no ba ho. Why bibi o school no ma a kire wo mo. Ana bibi asi o mo anim ama mo hu say ade we a Mr. Wusu ye die. A kire se e bi Nyankopon sa aba no so. Yeah. Anytime be a me wura classroom be as be an problem be na problem be any na by chance me ko wura ho a me too man of. Okay. Especially man ne me man kra man. And I go school more normally in the mornings ya nem do be about 9. Okay. Let me just school in finfio. Or baby or baba me who no for who be a me who akofie. Sir? Yes. Or baby me who ya see no achi no I didn't to magu bia. You go home. Why? So baby o madrid here. Obi ko school wo I be ya when you we are matured. The catch almost says the school is for you and for me. We are building the whole school together. And the training no idea mama no mama famu me man famu bi. Na sa tertiary dey obi kwa wanyini. I care not. Because I'm say I care not. All life ni here me chair me am mu dey. And I me pese car me timu me hu na o timu me o dey out me more than 3 times like me. Wow. So I need your safety more than even myself. But there's some sacrifice. Some day be school. I'm one baby. Yes. And our baby no be sua nyansa. Dey bia me ka che mu say o ba bia menje no hu nyansa na opia bontia hu nyansa bi. Wow. Go me ka kire no ma bia wo hu me hu a kire wo. Say so no for ho da ho na sabi ane wa ya se no wachi ni da ho a sabi obi a o sunsun bone bia no ohu a obeyi wa wode no. Dinti a wo makwan. Yes. And I tell them before behaving like that I will never compromise with you. Wow. Maka che Nyankopon say onhwa no am obi a nwu me school mo. So obe wo o school no kwa no akwu. For 33 years in India. Yes. Ebi sun sida. Ebi sida. Ka che urade no say wo abebe school mo say na abetru ho asua de no. Who see abontia wo ye greater than me. And he's doing it. Yes. That is my vision. Onkwa no life no normal be leading na. Ehia me che wo mu a wotewo. And this boy is aware. Ono makachans wo hu nyansa free me ho a wo hu nyansa bi o. Gomene nam no me Kenya sasem kire sabe. Eti papa o school ho no ye obi wo ho abi kra. Wa pam no pen say go home. Yes, on several occasions. Because of the dressing be. Yes. Ebi ko me mouse kaka ho. O te he kwa da so. Uzika ka say na he over to us 5-6. But je 10-6 kan ko. If you come tomorrow. O ko ya no ma fa no ma fro ma me nti ma me nti oni akola na tifia na. Yes. Na ma me na it's a discipline and kasa. Yes. I'm principled. Nesku no go a wo ba na hia me o. Obi a obesku bia ya busa no. Asante ya busa no. Who I am. Udi rough so I talk rubbish to you. Because me mako fru amango no, matiawe. Me hwese wo so betiawe bi. Obukwa akofru bi kra no atiawe. I'll never do that. One surprising thing, one I'm about 3 years ago. Student be free wa about me school mo. A friend of Martha. Nsaye bako, nenaye bako. Hey. Yes. Wa be ube hu no. Na minim. Nensa bako ni ho. Yes. Nenai bako ni ho. Yes. Hey. Nkola baby as mo hwe ye careful. Especially mama baby as. Tofiakwa. Mate wase. Life is not just like that. Okay. Na
minimo. Say they see we are see around that. Oh, they ba dey ne kuta we are see. And as a bosume no sen ho dey ne kuta mu. Ye busa ho. Wo hia obi ana wo twe no. Wo hia obi ana ye wo kyerɛkyerɛ ho kyerɛ no. Ah, adɛn ti na ɛsɛ ɔyɛ sa. Who are you? Da bisa ebia wo soro sen o. Who was we change nyankopɔ? Papa sa no meka no. O se ye wiase ayete no ye wo nipa bi no mo hɔ a. Wadwene ye won so wo ye nipa chen obi a. Tofiakwa. Nti wo mu so wo ye nipa. Nti na wo hu me no. In my own private corner na hɔ na me hye. And I'm doing wonders for human beings. So it is. Ne na ye ba ko ne sa ye ba ko. Na minimo. We did 3 years from school. We I'm so in your first class kora. Wow. Now ko no si ne normal. Ono an si ne normal etwitwi adwae. Ne nsa ba ko. Yes. Ne nan ba ko. Yes. Tofik. Interesting. Tofiakwa. Nti wo nsa mienu wo ho. Ona mienu wo ho. Oso mfa nya hwe. Sebe tutu bra na so de babo. You pay dearly for it. You paid. Wow. Oh yes. At the end of the day, why you who say we angel no be maybe you 3 nyenti. Ni asa be waro na utifie. This is Sompa 93.1 FM. Awadi mu asem. Wan waran so esu ni subai. Oh. This is Sompa 93.1 FM. You won't worry. O say me tray. Ko waro bia ni nsae ba ko ni nae ba ko. Yet ofri wa otreka mu 9 hours sense na odukumasi aso oba school. O konso 9 hours. Uhu say nipa yi ade na abaye. Tofik. Uhu no ana wosi egu. One day we say ya o mesram then baba ye chiro. Papa me hia no me show yi so. Mama aware no. Hey papa da we ha dey papa ko. I was here for Minister Mr. Mumpenzi umre papa ni guest mami. I was here for aha Sompa 93.1 FM. Shannon so sena Menim ene opanyi PF Osu oye director oye CEO. SM Trejuma suku kese ba ko a wa santeman mu IBMJ ono ena eda no a oti suku no. Ene oye me papa prekope. Na and them say papa brana yindin komo na yenhwe sade abrabo etie na Menim so na ne papa ehia mame fa asra kese emfa mawo na menka wo say me pa chaw mizo drink eya drink ya sesa wo ma wani ko ho na wunya bi na wonom na ebeboa wo ekura eniema mienu meka eniema mienu a ye wo miss fruit wo ho ene wo mango one enso ewo ho me ba cha obomoden se mizo ubenya bi na wanom na aboa wasiesie o ema wa ho ofenu dimu na se eye party na wo ye ayie na wo ye birthday bi abusia for se enya mizo a obi obeben obi abeka cha se da bi eni bi no wo fom mesro ne bo nso ewo fom bra na ye no ento kese 0246270221 0246270221 na de wo munie enya no nko a na ye adwuma ye ba no ye di ni nua ba ko bi ka ho ye fe no Miza 5G ekura niema num bi a GG na di kan enti ne yakabo mu aye 5G bomoden onum bi a ebeboa ebebie wadwene mu ebem wa hoden adimu wo ye be ma agency no nye normal wana wo be wie ne wo side in fact dabi nye sa na tie be ba cho ba bi a ye di free ene ba bi a ye di abepie no ohu donti ena abepie o my Ghana mu wo dro America no ne nasefo ne yi a sa drink we enso to enti wo ye Ghana ni na utie mi a 5G eno ena ebeboa wo ama wo niema nyina wa hoden no atimi adi emu se wo pebi atu a se wo mampo road a enha ho ema Sompa ha fo ni kire manager Daniel 21st clinic wo location here hwa overseas ubenya bi ho bi kan supermarket sister se wa abawa post office here ya no manye ho asem na making na mama Esther nso no
wodi wani ekire the location here Adom ne Asomdue Junction after Baptist University Abuakwa obenya bi ewo ho PNC Ventures enso anomanyi taxi station ho obenya bi na aboa se wodi wani kura nso ekire asafo a opposite VIP car park no ebi wo ho ve na oba Sompa hanso a obenya bi ewo ha number na 0246 270 270 221 0246 270 221 and that's 0558 106 106 348 na woni yen ento kese kama na yemwa na bibia ntimi entoto na kwaimu na niema nyina ntimi enye yima ma menka wo se permission heba mixture enso eye Permission Heba Center ena ede abawe Kefu Solandia waye nyumtuni a ni nana ahyeda kire no kwan ye faso ede hahan ani nuban eye duro ekura miensa ena wode namba ko eye Permission Heba mixture atridi no ene nso ahyase a etotoi no entontom edi asa akɔwie sa haya dwene ne no ena ede Maria brain bomoden na nya bi wanum ato untumi nidi a eye Permission Heba mixture ye wo permission famike he eye madia oba se opese wa hemfie eye kama wo hene besra no wo kwa wo san ba biem oba bi wo ho a be ma kono ho a on san ma biem because oba ye no no wansisi a hemfie ho yie me ba cha permission famike ebe boa wo papa na ade ba ko so se ma no mono a e ma wo kala ne wo body no wo say yes etoso boso me so na kwa afichiri na ntiatiamu wo problem wo pain a bi wa ne de ne severe pain pa ne mensese ba na wuwu me pa cho eye permission famike pebi nanom na emwa wo ye san so ewo permission bere capsules eye sisie yie eye adwuma papa bomoden na pebi na emwa so nkokwan so frey 0555 388046 0555388046 and 0555388008 bomodin na pebi na enomba bi eton rubia no obowura ho a obenya bi mensan ko papa ho na mene no eni nkomo ba akomenu bi na ma bia homa no papa say nyankopon ya adoma next month unya 70 years July 10th July next month me boa god na wenya 70 years but obia oni obia na obia ohwe obia be hu say still ugina wonan so a kire say uhu say nukureni obia nya 70 years nka wago o secret ni say secret ni ye normal by me and son na me no bi okay we are very careful about the human relations with other people. Papa chere mu yi. We share wa na say oye me bibia. Instantly na say me reply one my reply. So that I have clean heart. Wow. Tofi, we share what tia me na so. Masa anti wo hu say utia me na so ana. Ne dey say me no rapport bi say ye bia. Ni settle your case. We are no ano. Asa case close. Close the docket no. Onfa no ho asem nje omu. Debi. Me tie me no bia ho asem. We me chia no de meka no maka kire no. Ano ka ho bi da mo nyina che. 2 aduane amedie. Menwe fresh meat. Nsi sawa na medi. Ena ada uniska na. Ada baba uniska na. So say enkola no didi e den. Me so me wen sawa. Anu anu ye head ya no ho dey. Ena Sunday bia so me pe. Menkani apesi pa. Okay. Enti kwasiere bia me kwasore ba. Ma bobo menkani apesi. Na omo ye abenkwa no a. Omo da no makose ni wo no. Omo se ni mi se ni wo no anam de akosie. Sia na che me bomba pesi kwasiere no a. No hwe aguso. Ma hwe aguso. Ma flo bia se obia medidi. She. Tu omo betisti ana obia hwe Menim nam say yes. Na Menim. Na Menim. Third one.
Coke, Fanta, I don't drink. We name soft drinks, you know. at all. Go and so no more say bibi de gu ani. I say energy drink, there be energy. Energy free. Bibi any energy be. There's a drinks in a day. At all I out. Ah, yeah, you should have bubu din kra. Me kwa na ma maduane na drinks ne ka ho. Magye ni na begu me kam. Me ba me nom bi. So I'm say kakra metimi ba ka no ma ba miensa. I know na ususu say etimi aboa. Yes, and I don't go to hospital. Why? So we are at hospital now. I don't go. With the normal na me na I don't feel like going to hospital. I'm okay. Her steps now all through our bathroom. Yes. Okra now baba wanum. Wow. But every day me call back 4 or 5 times. That's my coffee. That's an exercise. So yes. Exercise count. Brain work, brain no nyina so ye adwuma because me fa ho asem che metim. Yes. Yende that is the most important thing. 50% if you want to live longer. Kwa me ye wade anu aka che amma no aka che no aka feelings a kire no. Fan show mu. Mfan show mu. O yire na tete wo a ada so be free fee. No obusa so wo he. Wo wiem. Me ba jo mun twa anto ma me wade hia me. O yire na tete wo a enu ase obe free fie. Obisa so wo hia se wo wiem. Me jam from all. Ease yourself. Yes. Yourself. And maybe be anxious so. I did when I saw nya. Nyankopon from ma. And you can't get it. By hook or crook you can't get it. So leave it to God. How no debi. Mforce ho bebre. Ah, na me se matena trotro mu da. We can't say si fie. Na me ba hu se ma hye matare. Ohun me bi no obuza dada wo wen. I'm saying trotro. Was why? I'm the car no say. Me trotro me ye dru adwuma mu kura, school mu kura. Be fear was dada, what is wrong with you? Now say you have something with you. Ah enye. That is my way of life. Yes. I have to come down in life. Yes. I didn't know ni bi a woni bi. Me mpabo e ba ko am ni mpabo a. Si say me ni chale. Ti me du fie se na me kodware a wo chale che obi a esi obi da obi a. Na me dem na awuram. Me kodware me ba no ba wurago. Na me tim ba bi. Ade a woni bi se oni bi. Da bi. Aha, na fia dey. Enti Tofiakwa 4x4 na SM go to bi ana. Da bi. Why? Why do you disturb your soul like that? Come down. An appropriate time, God will take you up. Obe Peja said the Bible no kana. And I rely on that. And it is working for me. Papa, why you say Obe this of one sana or free we are here? I know man no nyankopon kra de me and me kra misuru. 20 years of war. Sir, be am catch you 17 years of war. Wow. Me share society no man na or more na. I always reply harshly. Okay. Papa we na ya na kotokoko bra mi. October ankatie no adaso no kwa e mabufu che bibia. Aden. Hwenkatie 50 day. 1 CD. Na minimo. We na mbusana. Wow. So anti e kwai. Yeah, kwai. Aden ya na team audience ya no so foreign nation de kotoe. Ndabi. Hwe dokono. Aye nyina to bidie. Abrei wa haya edua na haya. So what is the problem? Is it the government? Aden. Ese yankasa no ye high ho. Ye ku ye ho. Why? Ye ma 1 million cedis a day kura enso and 1 billion a day enso. Why? Because our wants are plenty. Unya ka we ya ope we. Unya we ya. Until relax, just relax. Just relax. O relax. I said the bibia amfa ho na mo baby. Watare ye mienu ana ye den. Onko anu watare ye mienu. Dabi. Aha. Obi kura ni bi. Na de wawu so e. Ushia obi a. Ade aya na ta me shia ya na misuane. Eni frafo na ya na motonum. Yeah. Highly touched. We drew I just imagine ko mo musika. God bless you. The beer. Papa, that. Ka 50. Nano.
me da se oto nsa frɛ me ma me ba wa hwe na me dwen ho say why me because wo hwɛ panyimfo a watete wo mo wo adwuma yi mu na utimi ka kyerɛ me say wo de phone na wo kofi wo radio a wo betie sa time no me show yi papa nyame nhyira wate medase na every na no nso ahye me nkura ne say ye wo yempanyimfo ni bi kura wo ho abobo wo din ti sa abrowa nana abrowa nana share radio ase ne nyenne wo yo tia no tie last week we hu no o take yes anyenne confidence kura ba me ho hwe omo a watete wo mo nenso unya bre na utie ye no papa nyankopon nhyira wo medase wo bibi a wo hu no wo wiase a ayetimi ma awre ho abobako obi anani afra especially omo ya no moto nyom na ya nam ta hu omo pa okay na me wura ho pa okay buse ya me buse nyankopon nti e be ye de kura wa adan obi wo ho a otiti sa wani abre ya na yesu these are some of the things that ya na me wura ho ade na mo anije Tofiakwa matiwasi apa no ba mi anu me you say ya ade na ema uti ho a wani timeji so wachre I hope say project bi wo ho a wa hya ase a wo ye menim say brepa mu no ye be head up trans ne adi sa ade no honkobo any ye hermaphrodite for one yes I'm saying kola na no me call ho no papa yi pictures bi unim say ye wo ha sisi ya no ye obi a wo ye oba but ukura bema one person mo hwe Menim yes ne bema wo ho osan so kura oba niema minu anyankopon boy a eye oba ne bema no ono nko ade wo ni minu the friend hermaphrodite we try say can me solve that problem maybe I never knew say it's plenty in Ghana yes be bre wo Ghana or your bar on a no for any bibi and fishes but or run one or say or bema wo etua assurance and a bad and aba and ultimate the fan young comba open to the eye oba ne bema but ne de bema de na ketua bi me go ba ko temale ba ko global grana boy mampontin Tofiakwa matiwasi wo ba bi ani kwamu a friend papa didn't cry them ne krono na okay what me nya krono idea mama ni gia na say me hu say my advice no offer okay na ye adwuma ma wo yes I feel happy na me hu me products ne bia ne mani agi wow ten na ya kesi yeah you see baby odro na easy yeah ka bi odam ne no maza I feel happy Cassandra so sa me tini dia ne mani agi Cassandra Chum PRO National Education Service. Wow. And listen up, papa. No. Papa was 70 years now, so be the man. Timu fashe mutrim. I don't know. So be me about there. Papa, they have to come. I was all over. Na ye show any munya because say nyame de won kwa cho for 70 years no enough for but say that we can obi kura o hwa bia hu no mobobi. Yes. Still ano maybe say school no go so function say a function sisi an so be ready so person buy be ya find the home no yes send me advert krawa only say last month na mama yes me na me crawling wa yeah so yeah enti me da so ameye oh okay ayi ni bi ni ohun students ni bi ni wow we want the better yeah, no, yeah, your production at what are that? Oh, yeah. Oh, wow. Sure. So, I see, okay. So, higher, wow. The one that's around is a quite fast with the Abaharo. And the other for say, oh, Tiamina, oh, per se, we and some trejuma. Suku atna ho for 33 years. She nipa ne wabubo undin. I try say, yes, se wo pese wo fa bibi wo soro a aya fa ho bo abo a asorobo a okotokoro enka soro da
Yankwa Humana so. Okay. 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 number minu na yedi eye adwuma timi ba cho obetumi abaso na yabɔ nkomo yedi nkomo nyina no na me ni papa nso twetwe nkomo fom kopem se no nso no bebo. Hello, Good evening. Good evening, senior. Manage program. I see. Papa, we were professor. I'm not a professor straight. Now, I'm a farmer, so we had a good job Bible, and I'm packing stuff. And Pinapo, and you know, a sound. If you are not about that, can't should be the 20 from Sapon and I need to farm. I don't know about it. I know all the American Sapon. And I'm saying, I'm a cathedral. I'm going to make on another and I say, oh, can it. I'm saying, they're for thousands. Then some are probably I'm going to try this meeting. The MNS on farm one real and Kofobi I began a not know. I think I'm sure how can I know? Mate, Medas, Yakupon Shrao. Hello. Hello. Yes. Okay. Babena. Okay, over your casa free. Okay, over your mamintio. The patio. I'm Patrono. My contact. Okay. My contact. Now, you are doing a car or Sebuka. You are Sebuka, Mekania. My contact will be Papa. My friend, you have to go to your Papa. Mate, Medasipi. Just say, I didn't know me, Sakrano. I Jimmy some. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, senior. But your friend is set because I say, okay, set Mamintio. But the meeting because obey made in the personal number of two directors. This is a single man coming in a number coming. And now, Bill, so no, Luina coming and can audio moody be a wish and committing your chair. Like it's chili, a cactus, or castle power, Casapa, Panacan. Okay, our Facebook, and Titan be our person. When one say we cost Sompa 93.1 FM Facebook. About your video, come my idea in the video at the hole. Wait, Marco. Why? But your number they come in number the area or the number bet you Gansana Wako. Fat. Opening case across is waiting me to tune in Naikura Bahano. I am a niso dodo. Eti we dey kwa dem kra me we dey adesire bi abeto nanim say se ekoba se ne obi tie mi no se opese okọ media school no ba ho a o ma na discount mami we adesire am pese me to papa anim. Hello. Hello. Yes sir. Ese mama juma. Mejuzo. Ese mama juma I see. The video so my yama de some papa ka mama papa so say o to the man now o dey so obi na so o find amma papa say ni some we don ko say and we didn't now to say that was obi didn't be bad some of the why you me that say me fa offer full chat to Mr. and fa obi abi time call. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. If I say send a given to a parent student I get a gift. Hey, okay. Yeah, but the other thing hey praises. Okay. Yeah, Mr. O. Hey, dear Mr. Or can you be a near make us say directly what you my farm and one
aw etoda ha gen nanso papa mase me da se mentimi fa call bia bi papa ye wie ede na odi twa to ama me na e bia wo number bi obi pese personal friend no ne obo nkoma obitim dia to open my personal number 054 2170 2170 510 mpacho sisu bi ma me 054 210 2170 510 okay wait me a friend mate me dey so your friend Philip Ousu Fojo Philip Ousu Fojo okay ete me an ma sheda e dey efuna be shimfi okay say ya umhu me din ye mate me da CP me me damos okay abusiafo me nya fast na owura ba ko na woda me nua no US eno wo na woni abusua ni nyina ya friend Master O US ena me nua owo abusua ni nyina yes we show happy birthday nyankopon nchirawo na onye wo kese ma brante ba ko nso me baba ku bi ene wono nso eye na woda na misretwe di ampon se osuru nyankopon enye wo kese papa boadu we efri aposo ho nyankopon ka ho medi Tofiakwa ene awurabra ewo ha minister IBJ ewo ha ena afia. This is Sompa 93.1 FM. Ntumi ne dampa ena nia obo michidom sese pa ogina machi eye alumbia nyankopon ya adoma ye besan so ahia mu na wochena ye ni sofo labi ebedi nkomo makrao